Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2024. Tuje mu makuru yacu yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba. N'amakuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice fatanije na mugenzi wanjye Sentama mwiriwe mute? Twiriwe neza mushakamba iriwe imvura namwe hari imbeho nkatwe. Yego ikirere kiragoye cyane cy'iyi minsi cyo mu cy'uyu munsi cyane. Yego bana mushakamba hari video zatambutse berekana ba bantu twavuze ejo. Nibyo ejo twavuze abantu babiri barimo Colonel Françoise Munyarugerero na Emmanuel umucuruzi. Françoise ni umupolisi ariko bahise bagaragazwa uyu munsi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bari kumwe n'undi muntu wundi witwa Lenga ngo baba bakorana ngo na AFC Alliance Fleuve Congo. Ntabwo babivuga gutya ahubwo ngo ni abakadire bayo n'abakada abakadire ni nk'abantu b'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru. ngira ngo ahangaha nyine no gushaka icyo babwira abanyekongo kugira ngo babajijishe babereke ko hari icyo bakoze babashije gukora mu rwego rwo kurwanya M23. Ariko bwana Sentama nge ntabwo ndabona ari urwiyenzo no kuziza abantu ubusa. FARDC ibintu ishoboye ni bibiri. Ishoboye gufunga inzirakarengane, igashobora no gusakuza itangazamakuru gusa. Ngira ngo nk'uko nyine babibonye baherukaga gutangaza abantu nibura cyagiye bari bafashe inkuba nabwo ku bugambanyi bwa Tanzania. Buriya abangaba nabo ejo barabashyira mu rukiko. Ngira ngo bimeze buriya hari inkuru nigeze nsoma kare. Hari ndaza kwireba aho hari umuntu ufungiye muri hariya muri Demiapu uko babita ngo ni abarwandofone, aho ngo niba ari 80% by'abahafungiye ngo ni abarwandofone. Yego, ni abarwandofone barimo barenganywa kandi ngo bameze nabi, ubuzima bwabo ngo bukaba bumeze nabi. Iyo nkuru nigeze kwibona kare kandi ni inkuru yaturutse ku muntu urimo ufungiyemo. Yego, ngira ngo ni ibintu bibabaje birazwi, ariko icyo twabwira abantu ni uko uyu Françoise yari umupolisi wa Kongo, ndetse n'uriya mucuruzi wundi, abo bose bagaragajwe mu makuru dufite nuko nta hantu bahuriye na AFC usibye kuzira ko ari abarwanofone, usibye kuzira ko bafitanye isano n'ababa muri Alliance Fleuve Congo gusa, nta kindi bazira, no kuzira uko amazina yabo ameze gusa. Sinzi impamvu ahubwo badafata n'abariya bandi, ariko nabo nyine bazageraho nibabona aho babita babakoresha kugira ngo, cyangwa nibatakomeza gukorana nabo mu mafuti yabo bazabashyira ku karubanda nabo babite abagambanyi. Niko bakora, ntabwo babafatira rimwe bose, bagenda bafata umwe bamuroba bamujyana umwe babiri batatu gutyo gake gake. Ariko ikigaragara kuri Françoise Munyarugerero uriya mudamu nta uretse RCD. Yego, ndumva ari RCD. Nta yindi rebellion yigeze ajya, nta nubwo yabaye muri abaho ngaho. Iriya mitwe yindi yavutse nta mutwe n'umwe yigeze ajyamo rwose. Nta mutwe n'umwe yigeze ajyamo. Ubwo ndamuzi
nzi abo bavukana, nzi famiye zabo, bazizi, nta mutwe wundi yigeze ajyamo. Yagiyemo agiye mu gipolisi, naho ngaho yagumyemo akora, nuko nguko. Yego. Kujya rero kumushyiraho ngo ni umugambanyi cyangwa ngo ni iki, ni ukumurenganya rwose. Bwana Sentama, mbere y'uko tujya mu ngingo z'ingenzi, ngira ngo wabonye telegrame aho abari gufatanya na UPDF kurwanya ADF, UPDF babyumve ni abasirikare ba Uganda, nabo bashyize telegram hanze babashinja ngo kuba nabo bari muri gahunda ya AFC. Yego, kandi Syria yanditswe n'umusirikare n'umujenerali. Yego, witwa Nyembo Abdallah, general major, akaba ari we komanda APS. Buriya ngo ni raporo, wishingiye kuri raporo y'ubutasi ngo ya FRDC, ngo bashaka ngo gufata ngo umujyi wa Goma, bashaka gufata Sake, ngo na Butembo. na Butembo, ku buryo biriya bintu byanateye n'impagarara muri iyo mijyi. Harimo ubwoba bwinshi cyane. Yego. Iyo uvuganye n'abantu bahari bafite ubwoba, hari bamwe batangiye no gusohokamo no guhunga bashaka iyo bajya. Abo bikundira barimo barahunga bavamo rwose, ko bavuga bati noneho ibintu byasinywe na generale ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, amakuru ashobora kuba ari ukuri. Ubwo rero bahiye ubwoba, Mushakamba. Hariya rero abantu bagendera ku bihuha. Abantu bagendera ku bihuha, sinzi ibihuha byabinjiyemo, kubona ukabona buri muntu yizaniye inkuru ye adafite icyo ashingiyeho. UPDF se ibarumanga biti. Bwana Sentama, ikindi bagomba kumenya ari ibishoboka nuko ari igisirikare kidafite gahunda. Nk'uyu mujenerali yagafunzwe, akavuga abamuhaye ayo makuru, ngo ndetse akanazira n'iyi telegram, kubera ko generali yatanze amakuru. Ariko se aya makuru ayatangaza gute atabashe kugisha inama? Niba Muhoza ari guhura na Chiwewe, niba Uganda na Congo bari mu bikorwa bitandukanye muri Ituri, avuga biriya byose ababyishe Bwana Mushakamba, abateranyije ibihugu biriya byose ababyishe, na gahunda bakoranaga buriya bameze nk'uzigize ati ni nk'uziseye, n'ubundi abazidobeje ni ukuzidobya ibintu byose ababicishijemo akaro. ngira ngo wigeze kumva hari ijambo General Nkurayije, Felix Nkurayije ni umuvugizi wa UPDF. Yego. Hari ijambo yigeze kuvuga, bamubwiye ngo UPDF ngo yaba ifasha M23 kurwana. Arababwira ati twebwe twaramutse tuhageze mwabimenya, ibintu byahinduka. Rero barimo baravuga ngo UPDF se UPDF ihari n'iriya iri muri operasiyo Shuja, ariko kuvuga ngo Rumanga bo biriya rwose ni ibintu by'abakongomani. N'ejo bundi wabonye ko babonye batambuka n'ibikoresho bakumirwa. Ngo ariko ngo nkatwe tuzagera hariya ryari. Nkatwe ngo basirikare bacu bakwigeza hariya. Tugaruke ku ngingo tugiye kuganiraho. Ingingo tugiye kuganiraho Mushakamba ni ingingo zigera muri 3. Ingingo ya mbere iravuga iti FRDC n'abayifasha bakomeje gupfira mu nkengero za Pinga. Indi ni Minisitiri w'Intebe Suminwa Judith wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwemera ko M23 irimo gutsinda FRDC. Ingingo ya 3, twirwaneho yatabarije abanyamurenge bari gutegurirwaho jenoside na FRDC ifatanyije na FDLR muri Rurambo.
ahangaha ni muri mirenge umurenge mu misozi miremire. Yego hariya muri Kivu y'Amajyepfo bwana Mushakamba. Kandi ahangaha turabuze ngo FRDC ariko twibagiyemo n'ingabo z'u Burundi nazo zirimo bwana Mushakamba, ndetse twanabonye ko n'Ububiligi bufitemo uruhare. Uyu munsi iyo tuvuze FRDC buriya umuntu ahita yumva aba mercenaires, ubwo ni abacancuro, umuntu akumva aba FDLR, umuntu akumva ingabo z'u Burundi, akumva SADC, bari bose bari hariya, ndetse n'abazarendo. FRDC na FDLB byo byabaye nk'amatwi n'amaziga, ntabwo bitandukanye cyane. Reka dukomeze rero tujye kuri iyo ngingo ibanza. FRDC n'abayifasha bakomeje gupfira mu nkengero za Pinga Mushakamba. Ahangaha ngo abarundi bagezeyo nabo, abarundi bo bari gupfa nk'udushishi. Bagezeyo hanyuma n'abawazarendo na FRDC na FDLR bariyo, ngo bamerewe nabi cyane. Bimeze bite, bihagaze bite? Bwana Sentama, muri Walikale hafi na Pinga hitwa Bihendo, M23 yakubitanye na FRDC nabo bafatanya bose. Ni imirwano yamaze isaha n'igice, aho M23 yabashije kuwicamo benshi cyane, aho bivugwa ko cyangwa habarwa abagira muri 93 ba wazarendo ndumendume. Ubwo ni abawazarendo gusa ndumendume bonyine 93, hakaba 25 ba FDLR, hakaba 17 ba FARDC, hakabamo 12 ba FDNB aribo Barundi nkuko twabivugaga. Ariko abavandimwe Burundi baratubwiye bati mujye muvuga abarundi ba Neva cyangwa abasenedefudede cyangwa se mbonera kure, kuko bose ni bamwe, kugira ngo tutagira abo dukomeretsa. Bwana Sentama rero n'imirwano yari ikomeye cyane, ariko nkubwire ko ukibaza impamvu tumvisemo SADC. Impamvu nta SADC wumvisemo, SADC yaravuze kutazongera kujya kuri flow y'urugamba, izajya irwanira mu bifaru, usibye wenda babandi bavuga ikinyarwanda bo muri SADC nibo bazajya bohereza, ariko abandi rwose ngo baguma mu bifaru, bakavuga ko batazongera kwishora mu muriro wa M23, kuko M23 ngo ikubita rwose, ngo iyo ikurashe ntijye gukomeretsa. Gusa amakuru aremeza ko hari ababashije gukomereka bagera ku 102 bose hamwe mu nkomere zagaragayeho ngaho muri Pinga, ariko ngo iyo barashe umusadeke we gukomereka ntibishoboka, bamurasa mu mutwe bikarangira. Bwana Sentama rero amakuru aturuka ari Pinga aremeza ko izi nkengero za Pinga ziri bubamare, ziri bushiriremo aba ba FRDC n'ababafasha, kubera yuko bajya M23 amayeri ikoresha yo kutabereka abasirikare cyangwa no kwimuka nijoro. Iyo M23 iri kuva ahantu hamwe ijya ahandi, ntabwo igenda nka FRDC ijya ku muhanda ikanifotoza akabona igihiriri cy'abasirikare bakavuga ngo hari abasirikare abanaba. M23 yimuka nijoro ikashinga position ku musozi ishaka. Abandi barimwe bakavuga bati M23 ni hari yahavuye ijya ahandi, kandi ni muri ya mayeri yabo. Rero bakisanga bataka ku bwinshi ari benshi, bibwira ngo bagiye gukubita aba M23 mbarwa, bahagera bagasanga bari gukubitwa hari na batayi 10, bakaraswa iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, bakibaza ukuntu byaje kugenda cyangwa ukuntu baguye muri izo mboscade. Bwana Sentama rero amakuru aremeza ko mu nkengero nanone za Pinga ugana Peti, amakuru aremeza ko FRDC yongeye kubakubitanira na M23. M23 irabarasa hapfa benshi, hakomereka abandi, nubwo nta mibare hano bari kuduha, ariko amakuru aremeza ko imibare bari kubampaye n'iyimbunda zahafatiwe. Hafashwe imbunda za motor, imbunda pike, imbunda ya pike, hafatwa Motorola ya 6, hafatwa Motorola 6, hafatwa machine gun 7, hafatwa n'izindi mbunda ntoya nyinshi. Hafashwe kandi udusanduku tw'amasasu 8, imifuka batwaragamo amasasu ya machine gun. Hafatwa kandi RPG 5, moto za sharing nazo hafatiwe 2,
nituvuga mota za sharing n'iza mbunda z'imisada za itutu mota. Izo mota hazafashwa ari ebyiri, inini muri yo bayisenyaguye barayirukansa bakibona ko M23 igiye kubageraho, urumva bayisenye kugira ngo M23 itayifata ikayibarashisha iba birukanka. Urabizi ko mu gisirikare iyo system ibaho, handi ubona bagiye kukufata kandi ukabona imbunda ufite utari buyirukankane, ugahitamo gukuramo kimwe mu gikoresho cyayo cy'ingenzi ukagihunda cyangwa bimwe mu bikoresho by'ingenzi. Bwana Senama nuko byaje kugenda mu makuru aturuka ipinga, ariko andi makuru mfite nuko hari abasirikare bagera muri 600 bagiye bi Burundi, baturutse i Burundi, ubwo abasendedefdd bagera muri 600 boherejwe Sake. Bakihagera Wazalendo zivuza induru ziti ntabwo tubashaka, nimujye kurwana Warikare, niho hari intambara ishyushye hano Sake muyiturekere. Impamvu bavuga ngo Sake bayibarekere Bwana Sentama nta kindi nuko iyi Sake bayikora mu bucuruzi bwo kwambura abaturage no kubishyuza amafaranga menshi. Abaturage barimo bagenda bataha mu byabo n'abandi bari mu bucuruzi. Urabizi ko Goma itunzwe na Masisi na Rucuru, rero cyane abava muri Masisi iyo bageze Goma batanga imisoro, yaba abamotari bagiye kuzana ibintu n'abagarutse bazanye ibintu biva muri Masisi n'abagiye muri Masisi bose barishyura. Rero ntabwo bashaka abantu bababuza cyangwa se babivangira mu bucuruzi bwabo bwo gufata amafaranga bambura aba baturage. Bwana Sentama no muri Rucuru ahitwa Shove aba FDLR bahakubitikiye bikomeye bo na CMC Nyatura M23 yabakozemo ku buryo budasanzwe. Ayo niyo makuru mfite y'imirwano cyangwa y'urugamba Bwana Sentama. Bwana Mushakamba, ubuze abarwanira kuguma mu Isake uranyibutsa. Uyu munsi uriya muhanda werekeza Mushaki hariya FDLR na Nyatura bahakubitikiye. Yego. Babona ko mu cyumweru gishize bagiye gusahura inka, basahura inka zirenga 150. Bararyohewe rero uyu munsi basubiyeyo. M23 AFC nk'uko babivugaga ipima mu mutwe, bake bahasigaye ni 30. Hanyuma igikorwa nk'icyo cyabaye no muri mu gace kegera Rubaya. Yego. Hafi ya Rubaya hari abandi bacengeye bajya kwiba inka, barasamo 2 barahagwa, Wazalendo. Yego. Hariya rero ntabwo biba byoroshye, haba hari isasu rihitana umuntu, ntabwo ripfa guhita gutyo, rivuze ubuhuha. Yego. Reka dukomeze rero tujye ku ngingo ya kabiri Bwana Mushakamba. Yego. Usumirwa we ngo ibyo yumva, amakuru yumva mu bitangazamakuru n'ikinamico, ngo ntabwo M23 yigeze itsinda FARDC. Agira ngo uriya mugore n'urw'amenyo, ariko birumvikana kubera ko iyo buzi ibisobanuro by'inkuru barwa buri munsi, ugeraho abakubwira iyo nkuru ukabagira urw'amenyo cyangwa se ukabitakana. Ikindi Bwana Sentama, ni ibisanzwe twagiye tubivuga kenshi, ubu burasirazuba ntabwo babufata nk'igihugu cyabo, ku buryo niyo bambuye ibice batabifata nk'aho bambuye igice, ahubwo bo babifata nk'aho nyine ari ahandi, ari inyuma y'igihugu byabereye. Niyo mpamvu mu minisitiri w'intebe nk'uyu atinyuka akavuga amagambo nk'aya. Bwana Sentama yabitangaje ubwo yarimo ari mu kiganiro n'umunyamakuru wa TV5 Monde, aho yamubajije ati se ko mukomeza gutsindwa cyane na M23, ati byaba byifashe biti? Arangije ati ahubwo ngo nta makuru ufite, ngo ngiye ngo uzongere usuzume amakuru ufite, ngo ntabwo batsindwa. Bwana Sentama iki gisubizo rero yamuhaye, ngira ngo nindeba uko inkuru ibivuga neza. Ubu M23 iragenzura ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo ndetse na Warikare na Rubero, birimo nka Rubaya
Kanyabayonga, Nyanzare, Karembe yafashwe muri uyu mwaka wa 2024. Uyu munyamakuru ayo niyo magambo yakoresheje ari gusasira ikibazo, arangije aramubwira ati mu byumweru bishize twabonye M23 ifata ibindi bice, murabona byaratewe n'iki? Minisitiri w'Intebe Suminwa yabanje guseka amusubiza agira ati genzura amakuru ufite, bavuga ko batsinda ariko kari nubwo batsindwa, ndavuga uwo mutwe witwaje intwaro. Minisitiri w'Intebe Suminwa avuze ibyo ngibyo, umunyamakuru nawe yongeye aramubaza ati none se, ati ni ukuvuga ngo baratsindwa, nabo baratsindwa? Undi ati undi nawe ahita amusubiza, nyine ubwo yabazaga niba M23 nayo ngo itsindwa igasubira inyuma. Uwo minisitiri nawe aramubwira ati ngo akenshi ngo banavuga ko abarwanyi ba M23 ngo bagiye gufata Goma, ngo ariko se bari bayifata? Urumva kuba Goma itarafatwa bayirimo batayirimo, bayirimo bazengurutswe, barya ari uko batakambiye M23. Bwana Sentama nirwo rwitwazo rwonyine afite, ari gushingiraho akavuga ngo ntabwo M23 itsinda FARDC. Bwana Sentama, mu gihe ibice byose bitandukanye bigenzurwa na M23, kandi ibi bice ntabwo ibigenzura kuko yabihawe nk'impano, ahubwo ibigenzura cyangwa hari amasezerano yemeje ngo M23 igumane ibi bice, ahubwo ibigenzura kuko yarwanye ikabifata ikabyambura FARDC, abasirikare ba FARDC bagapfa ku bwinshi. N'ubu ngubu mu nkiko hari abari kuburanwa bakatirwa urwo gupfa bazira ko ngo bagiye bahunga urugamba. Bwana Mushakamba, uriya mubyeyi nawe arabizi, ahubwo yabikoze abishaka agira ngo akabyemerera ku gitangazamakuru, cyane ko niyo abyemeye buriya gusubira Kinshasa byamugora, kimwe n'abandi wagiye ubona. Ugeze utiyikuraga mu isoni. Ariko icyo nibuka kuri we, akimara kujya ku buyobozi, ngira ngo ari mu bantu basuye Goma. Yego, yasuye Goma, ndamwibuka yagiye muri kiriya ikibaya dusigaye twita cy'urupfu hariya muri Kibumba. Bwana Mushakamba barashe isasu rimwe naryo rito, aracebura, aribuka. Uzi gucebura? Gucebura ni ubwa mbere iyo mvugo nyumvise. Gucebura, ababyeyi bo mu giturage iyo agiye nko mu murima ahantu hari ikime, yego, yanga ko imyenda, yaba akenyeye igitenge yaba yambaye iki, yanga ko bijyaho ikime, arayihina. Nawe rero kugira ngo agende neza, ahunge neza, yaracebuye, yahinnye imyenda yari yambaye ariruka afashamo. Andi makuru aragira ati amakuru yandi yemeza ko icyo gihe yaje aho ngaho ngo yageze yarahagararaga akabaza ati hariya nihe, ati uriya musozi nihe, ati naha hariho nde M23, yahindukira ku wundi agatunga urutoki, hariya harinde M23, umutima uramurya. Umutima waramurya rwose, hava ikitaraganya, ngo yavuye Goma igihe yari yateguye kitarangiye, abaye nka babandi bari bagiye hakurya bari bagomba kumara iminsi hafi 8 muri Uganda, ariko bakamarayo umunsi umwe. Bamwe ngo bagarutse bameze, hari umugenzi wabo w'umukongomani wabavugiraga ngo bagarutse bameze nk'inkoko zanyagiwe. Yego. Reka twajya ku yindi ngingo. Yego, twajya ku yindi ngingo kuko iyi ngingo ngira ngo barayumvise, nubwo nyine ni ingingo isekeje, kandi ikindi atangaje ibi mu gihe ku munsi w'ejo abashinzwe ingabo mu nteko ishinga amategeko bo bitangarije ko imihanda ariyo ituma badatsinda. Twirwaneho nayo yatabaje. Yego, twirwaneho yatabaje. Bwana Sentama, yatabaje, itabariza bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ngira ngo itangazo waribonye,
yego nibyo birahura n'ibyo twari tumaze iminsi tuvuga. yego tuvuga tuti hariya hepfo hari guteranira abantu benshi interahamwe zose n'aba FDLR, wenda abantu bamwe bakabigira nka za nkuru zacu, ariko buriya iyo watangaje inkuru wizeye, ejo ibimenyetso biragaragara birenze byisumbuyeho bihamya ya nkuru watangaje. Amakuru aremeza ko umutwe wa Twirwaneho ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washinje ingabo z'iki gihugu FARDC n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kugira umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Uyu mutwe washinzwe n'abanyamurenge kugira ngo urinde bene wabo bari bakomeje gukorerwa itotezwa rishingiye ku bwoko, wasobanuye ko uyu mugambi watangiye gushyirwa mu bikorwa muri zone ya Rurambo. Umuhuzabikorwa Twirwaneho Kamasa Ndakize welcome, ngira ngo ni nawe mu buvugizi, kuri uyu wa 14 Ugushyingo 2024 yatangaje ko FDLR CNRD nibajya bayumva bajye bahita bibuka Rusesabagina n'imitwe ya Wazalendo bashinze ibirindiro muri Kitoga, Nyamurambi, Murenge, Remera na Masango muri gahunda yo gushyira mu bikorwa uyu mugambi. Yasobanuye ko mu cyumweru gishize muri hoteli Residence i Bukavu habereye inama yo ku rwego rwo hejuru yahuje abofisiye bakuru bo muri FARDC, FDLR, CNRD na Wazalendo baganira ku bitero bitazatuma cyangwa bigamije kurimbura abanyamurenge, ibitero bitazatuma hari umunyamurenge n'umwe wo muri Rurambo ushobora kurokoka. Kamasa Ndakize ati turasaba umuryango mpuzamahanga kudakomeza guceceka ukamagana utizigamye ubufatanye bugamije icyaha buri hagati ya leta ya Kongo na FDLR. Dusabye ko kabaho ibikorwa byihuse byo kurinda abasivile b'abanyamurenge bigakumira jenoside nshya. Mu ntangiriro z'Ugushyingo 2024 FARDC yavuzweho kohereza ibikoresho muri Kitoga kugira ngo byifashishwe mu kubaka iki kigo kizajya gihuza abarwanyi b'iyi mitwe itwaje intwaro ihuje ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi. Uretse guhuriza mu kigo gishya cya Kitoga iyi mitwe kugira ngo igabe ibitero ku banyamurenge, binavugwa ko ariho izajya itegurira umugambi wo gutera u Rwanda, nimara kunoza binjire mu ishyamba rya Kibira mu Burundi, bakomeze muri parike ya Nyungwe bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Bwana Sentama. Nibyo Mushakamba, ngira ngo itangazo ryahari, sinzi niba tuza kurisubiramo. Ngira ngo byinshi muri mu itangazo ni ibyo, ariko hari n'abantu basabye ko twajya tubibasomera tutariciyemo ngo turivugiremo. Nta kibazo rwose, wenda kubumbura ururimi baritega amatwi bakaryumva. Ni itangazo ririho ibirango by'umutwe wa Twirwaneho. Yego, byanditsweho Twirwaneho, noneho mu Gifaransa haranditse ngo avis à la presse. Menace imminente d'un génocide contre la population banyamurenge. Le groupe d'autodéfense civile Twirwaneho alerte l'opinion nationale et internationale sur une menace imminente de génocide visant la population banyamurenge. Contexte: collaboration dangereuse. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est allié aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, un groupe terroriste reconnu coupable de génocide de Tutsi au Rwanda. Plan d'extermination. Ce partenariat a pour objectif l'extermination de la population banyamurenge, à commencer par celle de la zone de Rurambo dans le haut plateau, renforcé par les groupes armés Wazalendo et CNRD. Ces FDLR ont établi leur base à Kitoga
Nyamurambi, Murenge, Remera et Masango, zone militairement stratégique afin de mettre leur plan à exécution. Des préparations militaires. Une réunion de haut niveau réunissant les commandants des FARDC, des FDLR, de Ouazarendo et du CNRD s'est tenue la semaine dernière à Bukavu à l'hôtel Résidence. Elle a permis de peaufiner le plan d'attaque massive ainsi que d'autres dispositions militaires visant à assurer que pas un seul Nyamurenge de Rurambo ne puisse survivre. Appel à l'action. Face à cette menace existentielle, le groupe d'autodéfense civile Twirwaneho lance un appel urgent à la communauté internationale. Condamnation ferme. Nous demandons que la communauté internationale sorte de son silence pour condamner sans équivoque cette collaboration criminelle entre le gouvernement congolais et les FDLR. Intervention humanitaire. Nous appelons à une intervention immédiate pour protéger les civils Banyamurenge et empêcher un nouveau génocide. Nous sollicitons également le soutien de la communauté internationale pour mettre fin à cette crise sécuritaire et humanitaire qui n'a que trop duré pour garantir la sécurité de tous les habitants de la région concernée. Le groupe d'autodéfense civile Twirwaneho reste déterminé à défendre les vies des Banyamurenge en danger d'extermination. Nous ne laisserons pas notre communauté périr aux mains des ennemis de la paix. Nous appelons les hommes et les femmes de bonne volonté à se joindre à nous dans cette lutte pour la justice et la paix. Fait à Minoué le 14 novembre 2024 pour le groupe d'autodéfense civile Twirwaneho, Kamasa Ndakize Welcome coordinateur. Itangazo ni iryo itangazo ni iryo urabona ko ni intabaza rero hatagize igikorwa hari hashobora kugwa imbaga. ngira ngo Kamasa yabaye coordinateur ntabwo akiri porte parole. Ni umuhuzabikorwa ariko ngira ngo arabifatanya bwana Mushakamba kuko nta wundi ndabona ubavugira. Yego. Ariko rero iriya ni intabazi ikomeye. Ni intabazi ikomeye, ni nabyo duhora tuvuga. Ariko nyine intabaza nk'iyi ni biza bishimangira amakuru tubagezaho buri munsi. Ariko ngiye buri gihe rero ntabwo nzareka kwibaza. Iyo umuntu atabaje atya kandi ari ibintu bigaragara banabizi, ibintu byirwa bisakuza nka za Human Rights Watch n'abandi bigize abapolisi b'isi n'abandi kubera iki baceceka? Bariya baracuruza, byaba ari urucuruzo igihe cyose rero ibiri kuba babona bazabicuruzamo ni n'umugambi wabo. Ni ikintu tutareka kuvuga, bari umugambi wabo kugira babone ibyo bacuruza, kuko niba jenoside yarakozwe mu Rwanda barebera, yarateguwe bakabwirwa Romeo Dallaire akababwira bakabyihorera, ariko uyu munsi bakaba bafite ibyo bavuga, nubwo babivuga ariko ku rundi ruhande bakajya gushyigikira indi jenoside. Ni ibintu ubona ko ni umugambi wabo Satani bakorera, arabibasaba akabasaba kubikora. Bwana Sentama, ngiye niko mbibona, kuko ntabwo byumvikana ukuntu igihugu gituranyi cyabayemo jenoside uyu munsi abantu bari kwicwa kandi ari jenoside part 2, ari jenoside ikurikira iyo ngiyo. Ahubwo ongeraho ko n'abayikoze ari bamwe, bayikoze ni babandi, abayikoze ari bo bayikomereje ahandi.
kandi ntabwo bananiwe kubarwanya. Ntabwo bananiranye, ahubwo n'abari kubarwanya barimo babashyira mu matracti abashinja ibyaha, banagaragaza ko bashaka no kubarwanya. Ahubwo suko ni ikibazo rwose, ni ikibazo gikomeye Bwana Mushakamba. Yego, abantu ntabwo bazaceceka, ntabwo bazarekeraho kubivuga. nibyo ntituzarekeraho, n'abandi ntibazarekeraho, kuko nicyo Imana yaturemeye, nicyo yaduhereye ijwi ryumvikana, tugomba kubivuga, kandi turabizi neza ko bo tubwira batwumva. Yego. Ikindi nyine sinzi impamvu kuri iyi si rimwe na rimwe ikibi kiganza icyiza. Nta na rimwe, ariko buriya bizahoraho, abantu bazaguma barwanya, ariko nta na rimwe ikibi kizigera kiganza icyiza Bwana Mushakamba. ntabwo umuntu yakwiheba. Ikitangaje, ejo uzaza kumva wumve ngo bafatiye ibihano bamwe bo muri Twirwaneho, mu gihe FARDC iri hariya, FDLR iri hariya, CNLD nabo bandi bari kwirunda hariya, nta tracte n'imwe izasohoka igira ikibavugaho. Nabo babiri yewe bari kubafasha nta kintu bazavugwaho. Bwana Mushakamba, buriya Umufaransa yaravuze, wenda reka mbivuge nabo babyumve, urwo rurimi nibabyumva bagira icyo bakora. Niyo wavuze mu mugani ngo uburyo bune bwo kutagira icyo umuntu akora. Yego. Bavuga mu Gifaransa rero ngo quatre façons de ne rien faire. Uburyo bune bwo kutagira icyo umuntu akora. Uburyo bwa mbere ni ukutagikora. Yego. Ne pas le faire. Kutagikora. Uburyo bwa kabiri ni ukugikora nabi. Kugikora nabi, le faire, mal le faire, kugikora nabi nyine cya kintu ugiye gukora. Yego. Uburyo bwa gatatu ni ukugikora impitagihe. Le faire à contre-temps. Kugikora impitagihe. Burya iyo wakoze ikintu impitagihe ni nko kutagikora. Yego. Noneho ubundi buryo bwa kane bwo kudakora ikintu, c'est le faire cœur. Kugikora wijujuta. Kugikora mu mutima wawe utabishaka, utagifitiye ubushake. Ubwo rero nabo icyo gihe nibaza kubikora, ibyo bazakora bazaba bameze nk'aho batabikoze rwose. Uvuga utakoze ikintu, ugikoze impitagihe, ugikoze nabi, ugikoze utagishaka, ni uburyo bune bwo kutagikora. Yego. Ubwo nabo baje nyuma ntabwo bavuga ngo baratabaye, baba bameze nk'abagambanyi ahubwo. Twahinira aho ngaho Bwana Mushakamba. Nibyo, twagana ku musozo. Tubibutse rero ingingo z'ingenzi twavuzeho. Twaganiriye ku kuba FARDC n'abayifasha bakomeje gupfira mu nkengero za Pinga. Tuganira ku kuba Minisitiri Suminwa yanze kwemera ko M23 AFC irimo gutsinda FARDC. Ingingo ya gatatu ni Twirwaneho yatabarije abanyamurenge barimo bategurirwa jenoside hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aho leta ya Kongo ifatanyije n'iy'u Burundi barimo banubakira FDLR hariya hafi aho ngaho, kandi bamaze no gufata n'imisozi y'ingenzi imwe ishobora gufasha umuntu gutsinda urugamba. Yego. Inkuru twaganiragaho rero zari izo. Nongere nsabe abadukurikiye abashya batarakanda subscribe, ibikorwa rimwe bayikande, kandi banatwandikire badushyikirize ibitekerezo byabo babinyujije ahanditse comments, kugira ngo ibitekerezo byabo bitwubake, bidufashe gukora neza ibyo dukora buri munsi. Turabashimiye rero. Narise Ntama, umugoroba mwiza. Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe.
urakoze cyane bwana Sentama, akoze abakurikira Umuco Wacu TV hamwe na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki, ukomeze mugire ibihe byiza.